Pemirsa kasus COVID-19 harian nasional, kauningin nincap ring tanggal selikur Mei, warse kalih tali kalih likur. Pauwahan ipun kantos penyatusan diri. Pasien padem COVID-19 teler kauningin mawawa, wilangan ipun langkungan limang diri. Sapunika taler pasien kena COVID-19 kauningin tedun, sayang sareng arina sedurungyani, inggih punika sata sangadasa kutus diri. Anut saking data Kementerian Kesehatan nyinayang pawahan kasus COVID-19, wenten sata 6 tigang diri, dadosnyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 yutaan diri. Ring tanggal selikur Mei, wilangan pasien kena wenten sata seket petang diri, dadosnyane wilangan pasien padem, wenten langkungan 5 yuta diri. Raris wenten 6 pasien padem, kauningin 6 diri, dadosnyane wilangan kumulatif ipun langkungan 1 seket diri, selami pandemi ngelimak dawak bulan Maret warsa kali-tali kalidase sani lintang. Selanjutnya nih, kewentanan pasien COVID-19 sani kerawat wenten langkungan 3 talian diri, miwa suspek langkungan 3 talian diri. Dihadewi Bali Pos nguningan